سورة طه آية بيورم فلان فلان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بيورم فلان أنا فلان منها ورق صغرى فاتباهم فرعون بجنوده فأنا أقول لك يا بني إسرائيل بيسجي آية بشيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye tarata suye hijiriya bakele ani kemenani ani binani ani nani shahru shaban minye hijira sankalo shegina bisu nyomugani fulanai miladi nasarau ka jate ba fulani mugani saba sankalo sabana bisu nye otani nani nai ambe dawda bugu masjid raja wambo kono. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم إلى آخر الآية. يذكر تعالى نعمه على بني إسرائيل الإجامة ومنته الجسيمة على مسمى كرتاليندو أبا كان نيمة بلي با ana kan neman min ka giri a yau ke bani sirlan kauye alabo da ya fonye haisu an jahu min aduwihim fir'auna wa kharra ayunahu minhu tumami alaye bani sirlan kau kishi kabu juguma min ye fir'auna ye kunya sumani fir'auna halakiliye fana wa hum yanzuruna ilayhi وإلى جنده قد خارقوا في شبيهة واحدة. بني سلانكو يلاجلك كتا فرعون ناكا جماما على يوبيتو جيكونو سوما داكله لم ينزو منهم أحد مغشيما كسولا فرعون ناكا جماما على يريو فايا وركونو وأخرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. ala ko bani salankaw ma akone ala ye firawuna na ka jama halaki o ya soro aw yere jole abake kulaje donc ala fule ko o de foya ya bani israila ala ko bani salankaw qad anzaynakum min aduwikum ne ala yaw kishi kabaka juguma min ye firawuna ka halaki awunyana ayere nya bala bake ka halaki. ووعدناكم جانب الطور الأيمن نيلا هدوي أو مفنا طور شيناي كقلو موسى كنيناي نعلى الله هدوي أو ما يروفنا لا ونجلنا عليكم لمنا وصلوا مين منا عليه فندو مي فندو أتمنندو كوميدي على تمدو جيني بارسلان كوكا tumamu tumbe kungo konna dolo bafal tihi uye sambi nani ke oyorola ni mannai ala ba jiga aya jigi ka uye
وسلوى سلوى ويكونود كوني سوغو دلالين دي بيجيكو اوكا كونو اسوماني كونو سوغو دوبي وبافا ما اسوماني كونو ني اودي بولندو ode sogo dilalen tumbena bani salankaw maniyo o kono yin sogo dun mannay mi fela madelo atimilendo komi diwo fana miaka ala yin nema ke bani salankaw ye o ya sorbo kungo kono nana ni tile fana farinyana avec kabanogo yanguka wa jallanna alaykum alqamama avec kabanogo yanguka ka suma dola mannay be jiguka salwa be jiguka ubo dun ala yen ni nema ke bani sallankaw ye anana abdullah ibn abbas boro qala lamma khadima rasulullah sallallahu alaihi wasallam al madinatan wajara al yahuda tasumuna asura tumami abdullah ibn abbas ya nata ko tumami kiden nana madina aya suru yahudiyaw jomina tanna ubasu fasalahum kiden nyunyinka munnan nin kalo tanna aw basu jomina tanna aw basu وقالوا هاج اليوم الذي أجفر الله فيه موسى على فرعون وكن ندون دي على يسيد موسى ما فرعونك na chogo dola ندون دي على موسى ناك مغوكسي كفرعون ناك جمع حلاكي أم باسو بركة على ناي موسى ناك جمع كسي فقال تيدن كن نحن أولى بموسى أكو يهودا ما أوندني موسى كاكا أوندني موسى بونيالي كاكا كنيسون جاني موسى كيسيلي كتم أو يهودا فصوموه تيدن كو شيباو ما أكو مؤمنو ما أياسو لانيني مونيه موسى نا أكا جما كيسيلاني فرعون تولي أنا أكا جما جيكونو أكيرا جومينا تنادي على موسى نا أكا جما كيسي كفرعون ناكا جماعة halaki alay bani salankaw hakili jigi o nema de laya ثم إنه تعالى وعد موسى وبني إسرائيل بعد هلاك فرعون إلى جانب طور الأيمن نينكولين كوفي فرعون ناكا جماعة halaki لي كوفي على الله دي بني سلانكاw ما كو كتا طور سينا كقلوين كينلا وهو الذي كلمه الله تعالى عليه عليه موسى كما نغنى أقلو عندك وسال فيه أرية واتاه التوراة هنالك تمامي عليه موسى كما نغنى موسى يعني على في كو علىك يريرا لك عليك عليه مي على كو يتسكني أو عليه التوراة دي موسى ما ويرودلا وفي قدون ذلك أبدا بنو إسرائيل الإجلة ni nyogonye konona na ni Musa tale ni kuma nyogonya yorola de bari sirankaw fana ye tura misi tura lama uye bato ko fara alaka kama qassahu kama yaqussuhu Allah ta'ala khariban komi ala yerebeno afwanye ateme ni aya nunun kono wa man mannu wa salwa faqad taqaddama al-kalam ala zalika fi surati al-baqara wa ghayriha bunkasiri ko manna ni salwa ko aleyo o tawsiri fo kateme suratul baqara kono ani suratul baqara tana fal mannu halwan manna yeminye fenduma de do fende do mi fende do atimilendo wasalwa faqad taqaddama li kalam ala zalika wasalwa manna halwan kanat tanzilu alayhim min as-samai manna nyemmi fentiminen do da tumbe jigu ka kabo sanfere wasalwa ta'iru yasqutu alaihim salwa ye konode kono imbena biuka fayakhuduna min kulli khadran alhajati ila alqada mugo kelenkele ka hajube minna kono ina ibota kata bila kata sini kase ika dombalo hake dro ibata konoina lutufan min Allah wa rahmata bihim wa hisana ilayhim alayin ninke nemaye katabban salankawma ani hinna katuma ni nyuma ya katuma
كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. ودقصوا لهذا قال تعالى نندقصوا على كومة من منن سلوى جنوكا أكو كلوا من طيبات ما رزقناكم أكون على يو غرجاء نفين سينما منونا أي دمونك كابو وكونو ولا تتقوا فيه أكنا دانتمي أولاد أكا حاجو حكي من يابود تعالى أكنا دانتمي أولاد فيهل عليكم قدبي نو دانتمنا ني ألاك دمي بجيغاو كده أي كلوا من حاجة رجع لجا رجقناكم nin garjage min fulani yinne ala ya garjage ala aya dun wala tatqaw fi rijqi akana dante mi garjage na de fata'quduhu min khairi hajati akana femmina garjage naka haju teminna aka haju tanaka no tala de aka haju hake minye ayeda odela wa tughalifu ma amaratukum bihi nawte minaka haju hakela ala yawun nyamarani minye aye ala soso akanya marikana de na fana ya ala soso akanya marikana mumbeke fayahilla alaykum qadabi ay aqdaba alaykum ne ala bedimi aw kan kadimi be jigaw kan bedimi aw kade nawte mina haju hakeka ayene ala kanya marikan soso nka bedimi aw korode nka dimi be jiga aw ka ومن يحلل عليه قدبي فقد هوى أو مغو فانا نيني على دمنا يكرو نيني على كدمي جيغنا مغو كا يحلكرا دوكو يكون نغوريارا قيل أي فقد شقيا يكون نغورا فقد هوى يحلكرا دوكو يكون نغوريارا نيني على دمنا مغو منكرو وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وإني لغفار على كوني يا فتى من تجده لمن تاب مغمن نيتي رساقي كتا على ما يتوبرا وآمن إلي من يرى وعمل صالحا يبارا نمته أي كل من تاب إلي تبوت عليه ni mugo tubura katane alama mbika tubu mina mine ayi jambi kana hatta innahu taba mugo ni tubura katane alama mbika tubu mina junubu kera junubu sugo e ka tubi doro junubu sugo bila na kera junubu kabila kalte ni tubura kabwala e ka tubi doro ne ala bika tubu mina ala alede be tubu ke alaman abada al ijlan min bani israila hatta innahu taba ta'ala har ala masamin koro talendo aye tubu ke mugoye jon alaman abada al ijlan min bani israila har mugo mununye turayin bato kafara alaka bani isrankawla ala ye tubu kuye ku ka tubi وقوله تعالى تاب أي أرجاء أما كان في من كفر أو شرك أو ماشية أو النفاق ni ala kon ni mo min tubira inni la qafar liman taba ni ala junubu ya fa masay mo ye ni mo min tubira kabo kafir yala ni mo min tubira kabo fulan kafu yada ube ni mo min tubira kabo ala sosola ube mo min tubira kabo munafiq yala akera say tubira kabo kafiriya de la ne ala bika tubu mina akera say tubira kabo fulan kafuya de mani ala bika tubu mina akera say tubira kabo ala soso de la bika tubu mina akera say tubira kabo munafiqiya de la ne ala bika tubu mina wa amana ay bi qalbihi itubira kabo ka junubula illi manani ala ni dusukun fanaye wa amila salih bi jawarihi iye baranyu mawke ni ka sufe fanaye ثم اهتدى وقالنا وكفى إكندرا دوكو ثم اهتدى وكفى إدومرا إكتوبينكا أنيكا لمنيا أنيكا بارنيما أني ابن عباس أي ثم لم يسكك
buna basa summa tada alayo tawsir munya o kofe ima shika ikadina kola wa qala khayru wahid istaqama ala sunnati wal jama'ati doni ke bawo ko hari doni ke baga kelente summa tada ko akore munye istaqama ala sunnati atigi sabatira sunnaka ajora sunnaka tilela sunnaka sabatira sunnaka wal jamaa ahli sunna wal jamaa kasira sabatiroka asabatira sunnaka ani jamaa balwa wakati bembaw ka hakili jigi nko bunun kasir ale nyana mayara hijira sankime wulan fulana de kono Cheikh Islam bun Taymiya ka kalandende do mais ahli sunna wal jamaa ko ba ka kitabu kono ahli sunna wal jamaa ko kurate nunu nyede keme wolon fula hijira be sa e bakele ani keme nani ni ko la sisa abe komi sunna ko be bunka sirik nunu ka kitabu la sisa san keme wolon fula ne ko e aw ko obe amfara ni mugo ko o foli ye ko kura ye dina kono te kaba ko ye aw ba fo fana ko jamana ye doni jamana de ko doni beya munum be dambe kata doni yerema munum be sanke me wolon fula depuis shebaw kana tabina wala kana tabina wala kuma munum be fo kuma munum be kitabu kono ko min be kitabu kono jamana ka kalambago yere de ba fo ko ye ko kuro obe o ko foli de be mugo fara akalambalu be tan ni jamana min ka kalambago de kera tawhid ko te se ka fuye ahari sunnol jama ko te se ka fo kalambalu be tan ulu be mun fo sisa ni karamogo yere de be nunu fo ko munu kitabu dilale mbuka salafu bolo afuleya tawsiri kelaw kunni ayat tawsirila bun kasiri ko hari mugo kelente de wa qala khayru wahid hari mugo kelente istiqama ala sunnati wal jama'ati summa hatada o kofe atigi sabatira sunnaka ahli sunna wal jamaa asabatira ko siraka sunna o yeci den ka tasira wa alaikum bi sunnati al jamaa u farala nyogon ka cinyala da wodi to ko ahli sunna wal jamaa u farala nyogon ka cinyadela wa qala qatadatu lazima li islam hatta yamuta qatadatu ko summa tada atigi ajora ay islamiyya mina fosaya wa qala sufyan shawri alima anna li haja sawaba sufyan shawri ko ayado kafo min fulen ninye sarabala summa ha huna literatibi la khabari ala khabari summa tada min fulen ninye summa ni yorola ayek kibariya dore da kibariya do kadro summa kana min alladhina amanu abekum nana aya do kono summa kana min alladhina amanu wa tawasaw bi sabri wa tawasaw bil marham puruka kibariya udada nyonka o ko fe akera mogoye mogo milli manane alaye ka ke mogoye munu nye nyogo nyamarani sabale ka ke mogoye munu nye nyogo nyamarani hinna ka hinna nyogona wala ni fana yoro la nako o inni la khafaru ni alaye junubu yafa masal liman taba mogoye min tubira wa amana alimanani alaye ni ka dusna dusukunye wa amila salihah ye baranyuma kena ka sufenye summa tada o kofe sabatiraw ka ube o kofe aye ciden ka sunna min ahli sunna wal jamaa kasira ayo min fosaya ala ko nebe junubu yafa ke nin tigide wala mun nya yiranna mogo chaman be ube ala soso ni ala kotala ni kuma nu fe doroba fo inna allaha ghafurur rahim mogo chaman be ni kuma bu har kabaira junubu ni yu waju ka kumu fo ku bila sira doroba fo koy ka fara alela inna allaha ghafurur rahim tinya doke inna allaha ghafurur rahim me qur'ana ayaw ube nyogon tafsiri de ni alay ya fa masay ni alay nemali masay sarati de balade ala te ya fa be mate koy ala ko wa inni la ghafar akon ne kay ya fa chama min fora ate beyede liman taba ni mo min tubirade ebi ka junubula ete tubi ko inna allaha ghafurur rahim ay ibe tubide alay ya fa masay tubu bagade ni dumalen bi ka kabaira junubu ka ibtake ka tubi ala te ya fa emade ala ka ya fa be tubu bagawde liman taban wa amana wa amila amalan salihah ni mo min tubira liman yara baranyuma ke
ala ka tubu be nin tigide me edumelen be ka kabera junubuka ko inna allaha ghafurur rahim ala ta ya fayimale foi ka tube ka bo junubula de وما أعجلك عن قومك يا موسى وما أعجلك عن قومك يا موسى لما سار موسى عليه السلام ببني إسرائيل بعد هلاك فرعون تمام موسى فرعون ناكا جمع هلاك لين كفي موسى تامناني بني إسرائيل كويه على الله دي موسى ما كوا كنا toure shina ka kuluina ko alebe Musa kuma nyogonya tilebi sabade fora Musa ye o kofe alay tile tan faraka kera tilebi nan Musa tara alaka kuma nyogonya yorola ani bari sadan kawdo aye jama hakke do ta bari sadan kawla ko ani ulukata bari sadan ka jama to aye wuluto akofe ka Haruna ke akanno na bilay ulula Musa ni jamakulu mintara utato Musa ya shen teleya ka shembo o jamain shen na ka teleya kata ala ka kuma nyogonya yorola tumami Musa sheraye akam mugo mana Musa folode nana ala ko ma ajalaka an qaumika ya Musa ko Musa munya eteleya munyi teleya ni nana kika mugo tokove munna eteliyara kana kika moto kofe Musa beno jabi tumami Musa ni bani salanka utara fata ila qaumi yakufuna ala asnami lahum Musa na ka jama'ta le alaka kuma nyogonya yorola utemena mogo doka ulu sigilembe boli dokoro ubay ka ko boli mbato kafara alaka qalu ya Musa ajala lana ilaha kama lahum alihatu Musa kam mo nunu uko Musa ma uko bato fekke an fanaye an ka bato komi bato fembe nunu mbolo chogom qala innakum qaumun tajhaluna akon kam mo aw yem mo ya aw jahilu de inna haula mutabbaru ma hum fihi wa batilu ma kanu ya'malun aw fule kana nim mo mununa nube fulanka fu yala obe ko minna nin ko yimbu halakide awa ube bara minna kono ka bara be cinyale no ube ko minnate abu halakide abu ka bara be de cinya Musa yin fo akam mo we wa wadahu rabbuhu 30 laylata Musa tigi ala ayim Musa lahidu nyogonya subi sabade summa atibaha asran fatammat 40 laylata o kofe alaye tiletan tu wala ayesuta ntu wala kera subi nani anya sumuha layla wan nahara anana bun kasiri tafsira tukomi ni subi nani alaye Musa naka mugo nyamariya kuka atilena su uka bedesu ni ewan tilebina ni min fulani atilena su kuka bedesu وقد تقدم في حديث الفتون بيان ذلك بنكسر كو حديث الفتون كو يو بانغي اكونو انكو حديثا من مسها فصار موسى عليه الصلاه والسلام مبادرا الى طور واستخلف على بني اسرائيل اخاه هارون موسى تليرا كتا طور ككلوينا اي بني اسرائيل كو جماعه ايا بني مكه فرعون كه هارون كه نونا بلا اولولا ore lata tumami Musa tara tura kuluina jamain ba kofe ala ko ma ajalaka an qaumika ya Musa ako Musa munyi teliya kana kika mo to kofe قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال هم أولئك على أثري Musa ko alama ayala jabe kon kam mo bunno fe kanaw umanja yamna ubin ko fe kana ay qadimuna yanziluna qariban min at-turi aku unato do soni ubeshe turiya nu manja nyogona koy ufana bin ko fe kana de soni ubeshe ya wa ajalitu ilayka rabbi litarda ntigi ala ne yintel yakana imade furuki jende nyine
ibeni son jang ko chokomi ay litazdadan anni irda pour do ka fara ika jenna nkoro teliyalin kunye odede yi jenyini dede ka do fara ika ye jeni minkenye ka do fara oka ika jenyini na tusuru ode ya to nyinteleya kana ima mogo nunu nye men nu manja ubun kofe kana qala alako okalana قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري قال ألكم موسى ما فإنا قد فتنا قومك من بعدك أو ألكم موسى ما نيكا مغول لا فتنة كوفي كوي نيكا مغول لا جربي كوفي وأضلهم السامري سامري كمغول في لده Samiriyu ni mfana ye mugode atumbe Musa ka jamala Musa ka mugola ala ko nyika mugola fitina yi ko fe nyula jarabi ko fe Samiriyu fili akhbara ta'ala nabiyahu Musa bima kana ba'dahu min al-hadath fi bani Israila alay Musa kibariya ko min kera Musa ko fe bal salanka wala Musa kibaranai wa ibadatihim al-ijlan الذي عمله لهم ذلك سامري أنو يترب بطولي منك ترب من سامريا دلوه ويو بطولي منك على موسى كبراني ويه كومين كيرا موسى كوفي بريسلانكا ويه كومين كرا منك موسى كوفي أني سامريا ترب من دلو ينو يا بطوكا فرالكا على يوكوفو موسى فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي فرجع موسى إلى قومه غضبانا أسفا Musa sagira kana kam goma adimine dimi ko jugu asfan adimina dimi min ka jugu ko sobe ay bada ma akhbarahu ta'ala bijalika fi qayyati alqadabi wal hanaqi alayhim tumami alay Musa kibarani ninye Musa diminana akam go koro ko sobe huwa fima hum fihi min al-itinai bi amrihim wa tasallumu tawrata allati فيها شريعتهم وفيها شرف لهم موسى ترى علىك كما نغنيا يرودلا موسى سولا لمبني أكاك مغوكا كويه أتارا توريتا دي بنا دوما وكا سريا بتوريتا من كرو وكا كروتا بتوريتا من كنو وهم قوم قد أبدوا غير الله أولو تارا على تنبتو ما يعلم كل آقل له لب وهجم بطلان ما هم فيه ولو ترى في مريد بطو مسيد بطو كفر علاك ni hakili man kelen kele hakili doni be mugo mugola ibado ube komi nan ni ko cinyalene wasaqafatu uqulihum wa ajhanihum ani mugo mugo hakili man ibado ko bari salanka ka hakilu ka dogo wali haja raja ilayhim khadibanan asifan ninde koso Musa sagira kana kam mugo ma dimine dimi ko jugu wal asafu shiddatul qadabi asafu yemunye dimi ni dimina ni dimi jugu yara ika dimi gele yara wa qila qadibanan asifan ay jajian ko dimi min ni dama kashi ba nofe wa qila asfa hajinan do ko kaddusu kashi alama sana qawmuhum min badihi addusu kasira dimina dimini ko jugu addusu kasira kam mugo ye minke akofe addusu kasira ukoro qala ya qawmi Musa kon kam mugo alam ya'idukum rabbukum wadan hasana yala autigi alam allah du nyumandi aw mawa amma wadakum ala lisani kulli khair fi dunya wal akhirah wa husnul aqibati yala autigi alam allah du nyumandi aw manen nen kawa dinya hera anilla gara hera anilla bon ko nyuma ko ale ala boke awye كما ساهدتم من نصرته إياكم على عدوكم ويجهركم عليه كم أو يربورا كلام تقومي ني على يود ما كجوكو كشيسا شيسا
كود ما كجوكو كمين فرعون أنا كجماي وخير ذلك ننون نانيغنو من أياد الله على كنيمة ولا لا ينيمة منون كوين كمو أو مودو نيمبي دونن كفر أو بتا مشي باتو كفر علىك أفتال عليكم لأحد يالا نتالي علىك كما نغنيا يرو أفران شجي جانينا أو بولو ناين ننكوا أي في انتجار ما وعدكم الله ونشيان ما سلف من نعم وما بالأهد من قدم يالا على ينيما منونك أويه أي الله دوني ما منونفو أويه أو أي ينيما منونك أو كفنا كتمه أو نينانا نيمبكو فرانشي دي جانينا أو بولو أو نينانا نيمبكو أو تراب في مرب بطو كفر علىك lahidu de furanche de janyana wu nye korowa nema munun ke rawka kateme kanyino ko lahidu kam munun dira awma ko bena awma kawunya na ko wodi ya to ayen ninkeba amu araditum an yahilla alaykum qadamu bi rabbikum amu min fulani bal araditum an yahilla alaykum qadamu bi rabbikum ayabla aya la nyini de doro ay fule ka ko min ken ni nye ka tura bato ka fara alaka aw ya la nyini alaka dimi de ka jiga awka aya la nyini aw tigi alaka dimi de ka jiga awka ayo de la nyini ni amu min fule ni ha huna bi mana bal wa hiya li idrabi an kalam al awwal nin koro de bal mana ka kuma fulai ko cinya ko boye kanani kuma kurai mana yala lahidu de furanche de lahidu min dina aw ma furanche de janyana aw nye korba na yen ninkeba o ko fa ko amu ay bali otere araditu manya hilla alaykum qadabu min rabbikum ayen nimbara kede puro akalla nyine de attige alaka dimi ka jiga awka aha قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري أيا لبا فأخلفتم موعدي aw ya la nyini de alaka atigi alaka dimi de ka jigaw ka ode ya to ayen ni mbarake ayen ne kallahidu ka nyillahidu min diaw ma ya soso woyem munyen nako nin kwa ma ka ke nyuman kala de yem ko fi akana ke cinyale tilay ayo lahidu borto ayet turabbato ka far alaka akal la nyini munye aw tigi alaka dimi ka jigi aw ka ayen ne kallahidu ka min ninne ya di aw ma yo soso قالوا bari silankaw fana ye Musa jaabi Musa kuma min fo ayu uye Musa jaabi ma ambahum Musa wa qara'ahum tuma min Musa yu kibariya ninniye ka fenfu ye mumbu dusu kasika komufe ufana ye Musa jaabi qalu ko Musa ma aqlaqna maw'idaka bi malikina aw Musa ammi kallahidu soso ni anyere yede mana amni ikallahidu sosoli an shede tala ikallahidu sosoli an shede tala de ay an qudratina wa ikhtiyarina ammi kallahidu sosoni an ka shebala ammi kallahidu sosoni an ka subantaide an shede tala ikallahidu sosoli min fulenye an shede tala summa sarawu ya'tajiruna bil ujuril baridi o ko fe o ko be ujura min sumalende ujura min ta ujura yere yukhbirunahu anta warmuhum amma kana bi aydihim min hulil qibti ko be ujura fo Musa ko ulu ewa bani sallankaw ewa firauna na ka jama kubti gankaw firauna ka jama ko ulu de kam muso firauna ka jama muso kulu de kam masiri tumbe ulu bolo kulu ye masiri nunun de bo yere la ku fili yere koloshi kama eyi yere koloshi wali hakke kana tonno fe yere kolosoma etara fulanna fara alaka niya wujuraye ko ulu ko bani sallanka ewa firawna ka jama
ku kam muso kam masiru de tumbo budo ku tegan kaw kam masiru kanu qad ista'aruhu minhum hina kharaju min al-misra ayasro bari selan kaw yakku tegan kaw kam muso kam masiru de singa tumami ube bo misra parce que bora u masara ayasro bari selan kaw kam muso chama ulu tunye fantaw de shetunye firawna na ka jama unu kam muso de tunye marabaga shetuye ni bari selan kaw be hari u masiri nu bu masiri limin ke wuce wuye ube ta ku tegan kaw kam muso de kam masiru singa ku do yere la ku yere masiri non wa yasru yakubti gan kaw kam muso kam masiru singa boli sarali make uboto uni yakubti gan kaw kam muso kam masiru bora kata donc bole kata tumami Musa tara alaka kuma nyogonya yorola bani selan kaw ya yira masiri munu funa kubti gan kaw kam masiri munu funa mbolo nunu nye wali tawde udaga lentanye anku bo anku fili أو أكو فخجفناها آية هملنا قالوا ما أغلفنا موعدك بملكنا أو أكو أمك الله دو سوسنان شبالا ولكن هملنا أوجار من جينة القوم من أن يدوني دورتا mogon kubutigan kan nunun ka mashirin anya ulude donita walita ode tumba ambolon fakajafunaha anyu ulude filika ubo anyerela fakajafunaha ay alqainaha anna anya ulude filiko banyerela walitaude tumbanna wali mashirude tumbanna anya ulude filiko bo anyerela anana hadisul futunila uye dinga deshe ko beke wali masiri min bi boloy ka boyire lay ka fili dinga ngono beyi tabo ka fili dinga ngono bo samiri yo odeke samiri yo de o sanu de yere o sanu filito dinga kono samiri fana yo ode yele fakadhalika alha samiri awa tumami awnya antabila o cogo kelen de la samiri fana cɛ min ni ala ko ye Musa ka mɔgɔw fili o ale fana ye fɛn dɔ fili sanu ninnu kan fa kharaja lahum ijlan a ye tura dɔ bɔ misi turalama dɔ bɔ sanu ninnu na jasadan farikolo b'a la lahu quwaru a bɛ kan bɔ fana komi misi bɛ kan bɔ cogo min a y'u yele k'a dila k'a dɔn misi sawura de la farikolo bala komi misi ka ke komi farikolo tigi ewa be kambo fana komi ni musibe kuma be kambo cogomi fa qalu ay dullalu minhum alladhina uftinu bil ijli wa abaduhu bani salankaw ko filibanti munum be bani salankaw la nulu fitanana kam misi mbato uko haja ilahukum wa ilahu Musa fanashiya filibanti nunu jahili nunu ko bani salankaw toma ewa ko ninde fule autigi alaye ani Musa yere tigi ye ninde Musa yere kabbato fe ninde anyina nan nin kore atumbeta ninde fe mina tara ninde fa anyina na ko yande ninde ya kabbato fe nye ani Musa yere kabbato fe anyina na ko yande ay neshiya ha huna wajhaba yatlabuhu anyina na ko yade atara ninde nyini anyina na koya do ko fa nasiya ay nasiya anyu jakirakum anna haja ilahukum Musa nyina na ka fawye ko ninde ya kabbato fenye anyina na ko fawye de sino ninde do wa qila fa nasiya ay taraka ma kana alayhi min al-islam yani samiriyu do ko nasiya ko ya dembe kata samirima ko samiriye islamiya do toy ay islamiya indo toy ewa kana u bilanina me kuma la nyini uko Musa tigi ye ninde aka boto fe ninde Musa ka boto fe ninde Musa tara ninde nyini anyinana aleko anyinana koya atara ninde nyini anyinana koya yen ninyi uko afala ay ala ya ko ya wire kono babe ninyere do kono afala yarawuna alla yarji'u ilayhim qawla wala yamliku lahum darra wala nafwa ala ko bari salanka ma kun nimbe seka ke bato fenya chogodi ulu yere ma yewa ninte seka kuma saguma
abe kulo doro ka kambo doro me nu kuma na fa tese ka kuma saguma wala yamliku lahum darra wala nafa atese ka tora marawiya atese ka nafa marawiya atese ka tora nyone kabu ka atese ka nafa sama kabu kana uma nimbe se ka ke ala ye chogodi nimbe se ka ke bato fenye chogodi donc ninde ba yira ko antigi ala be kuma de bato fe te kuma ala te kuma ala nagasilende do ala kule ka barisalankaw ka bato fe lagosi ka yira wala bato fente munna ko pasiga tese ka kuma ko nu kuma na tese ka kuma sagi o be se ka ke bato fe nyechon atese ka tora nyoni ka bo mogoka atese ka nafasa ma kana mogoma o be se ka ke bato fe nyechon ولقد قال لهم هارون وأخرج لهم إجلا جسر له خوار إتنيو كلام فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري تمام بن سرانكو يا موسى جابي أمي سوسوني أنيري نمرا بال أني سوسون سيكو دي تالا أني كاللاهيرو سوسو أما سوسون أنيري أنشي دي تالا أني مغو دو دي كم مسيرو تا أنيو دي فولي كابو أنيري لا سامري فنايا تافلي فأغرج لهم إجلان سامري ترابو ويجسد له قوارو فاركولو بالا أبي كامبو فقالوا haja ilahukum wa ilahu musa fanasiya basalan kaw ka jahilu ko ani munu nyetura mbato ko ninde awtigi alaye ninda ka bato fa ni musa bato fa ni nana ko yande afala yarawuna ala ko yala wulu yere nyata la wa uluma ye walla yarjun ilayhim qawla nim misi nin tura teseka kuma saguma wala yamliku lahum darra wala nafa ateseka toran nafuye ateseka nafa ateseka umara wuye donc bun kasir ko jahilu fulaka ujura kenin minye abdullah ibn umara ayen ninde nyogona fo iraqi gan kawye tumama tara iraqi iraqan kaw wiye abdullah ibn umar nyininka ko yala soso na joli donna ika fini la ibeshe ka sallina yawa faqala ibn umara رضي الله عنهما انظروا الى اهل العراق عبد الله بن عمر قال لك جيكبا اكايا عراق كان كولا جده قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الحسين ويتيرن كدمسو دمفا من حسين وهم يشالون عن دم البعوده ولود بين مغنين كسوسو جليلا ciden de muso denke Hussein aw yo faga ayo joli bo amo joli jate foye aw de bena nenyinin ka soso joli la abani saranka fara fule ode aw ko de ko wali tawde baw bolo wali masiru de singalembe aw bolo ko o ye junubuni hakede o te daga aw ye aw yo fili aw tara mise bato ka fara laka ni nyu wujuray al wujur al barid balima odiya to fulanka foya fo aka kala kado fulanka foya ni ma nyedo amani de parce que ni mugo mi ma fulanka foya do musrikiya do junubu do fulanka foya ba ka sinyata aka juguna sinyata o junubu be kabako ola me fulanka foya be kinye koroko mi femfitini comme Cheikh Abdulaziz et Cheikh Salih ala Cheikh Bafo Muhammad ibn Abdul Wahhab naka kalandon ka kibarula do ko ye kitabu tauhid kala Muhammad ibn Wahhab aye kitabu tauhid masaila saguru ka sinya fula kalandon nya sinya fula sinya saba sinya nani na aku be sagi kitabu tauhid ka kala kalanden do ko ako Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ko anka kitabu wereta anye tauhid fa Musa
akon te kitabu wore tanka kitabu tauhidin toy akon munna ako tauhida fahamuna tauhida akon ye tauhidi fa anka kitabu wore Muhammad ibn Wahhab dimina mais ama fen fo ko tile saba dersu jolendo tile saba ko do bi mbolo ni tile saba dersu jolendo ni tile damado ante dersu ke o tile damado temele anana kalandewma o ant asigile kalandew ko Muhammad ibn Wahhab ma ko inyaw duru lendo bi ha ifari fagale ni nyaw duru le ti ka chokola mundo ako kibaria do de nana nema o kibaria de mfari faka kinya duru mbo ake ka kibaria nyanyini ko ye munye ako do de fule kanamma de ko somogo do dumogo do ku donto ka du kura kono uye dundun koroni de mina ka faka ka joli suru du dala puru akake sababu ku tanga ka bo shetane uma nyu ko de menin ko yin kono na fili kosobe men nye mugo do bila ko akata ko yisege sege na kwera chogomi akana fonye wako mugo tara ko yisege sege kaba wote mena ni chogola duguseje anana kalande on ko ama ko min ni ko mugo kata sege sege kera chogodi ko ho tara sege sege min fora ku ye dundun koroni de faga ka joli suru du dala ka do duin kono make sababa ye ja do de be ajera bade nofe ko auzu billah wa ala ummihi auzu billah kajaba auzu billah ako wala ako jahilin ka kuma jabu fule aye jonke jahiliye kalandem min ko nye tauhidi famu ako jahili ka kuma jabu fule ako kunu nege mushrikiya de faw koroya dundu koroni ka akantige ka jolibo mushrikiya de fora awye oma autoro ama oma kono na fil ka autoro afora ko mo bina abaka o fule ka fe ke aw bolo ko bay kasoro ka bi baka ka jabano fo ye kabayra junubu de ni dundu koroni fagali ye mushrikiya de obi bo ila bo silamiya de ko ka jabano fo de kera ugolo fembay kan tigeli ka fengure minte alaye o makew bolo fembay tawiri famurawa ako jahilin ka kuma jabu fule ako jahili kuma fendombali kuma fahamuna tauhid fahamuna jahili kuma mugo be sika tawiri famu kay ibrahima minye boli uci wajini buni obani anna abuda li asnam tawhidi kuntibu yere kanyema tawhidi kintibu yere fa fokatasa hakili masigi mushriki yakro wajini buni obani anna abuda li asnam atumbala dil ala ninin kam dew anyuro majanya ka boboli batom oda to ibrahima taymuko ako man ya amanul bala'u bada ibrahim ako jom hakili be sigi balaw koro ibrahima temenen ko fe bal mo tawhid ka kalama famu de ni ma dele ka foya an fama keleli ke anya ke mun kama kabayra jurmuni dinya siraw madila de jite jamana kono de wori jamana ka wori tarakira de tirite jamana kono de unana ni goro jigena ya wude unana ni kodure famude kelema ke nununde kama mi mushrikiya min be jamana in kuna baki ka jontoro kaburu abe be nyana mo be sujuru bi kaburu tigiye be nyana mo shegu sigile sujuru be biaye ne oye jolla dimiki ka wuli ko ibe wuli jamana kono ko iba tigi kele ube be fulanka fo yakele abewa donc tawhidi ma famude ni tawhidi famura ni fulana farala alaka inyana odi bi toro odi ye fembay kateme kabayra junubu tigi ka kabara junuka aw mabari salan kawye aw ko aw ba yere korosi wali sanu ulute to aw la yu fili ka ba aw yere la atara misi bato ka farala
ala ka tawhid famu da man balimo wala gari qala lahum haruna min qablu من هارون أياسر هارون يافو يد يغمر تعالى أما كان من نهي هارون لهم أن إبادتهم لإجلا وإخبارهم إياهم على بنان كبار يافنا فرعون ما هارون على بنان كبار ما سمين كرو تاريخ كو هارون كو أيوب بالي مسيم بطولي ما ده هارون يبني سرانكان نون بالي مسيم بطولي ما ده وإخباره إياهم أيو خبار يافنا إنما هاجا فتنة لكم هارون يبني سلانكاو كباريا فانا كون نيلا جربيني فتنة دي أو بلوري نيني فتنة دي كتاوما نيلا جربي دي كتاوما donc mbalimo an kana ñogon sabati fulanka fo yaw kade an kana ñogon sabati bidiyaw ka ni fulanka fo yabbe ke fo balili ka kala de an ka mushriki ya yirala de an ka balala an ka yirala ibe fitina la ibe ngalonda ibe balawla firawno yi bali koy ayu kibariya fana ko be fitina la haruna taybu haruna yu bali koy ko kibariya ko be fitina la de wala qad qala lahum haruna min qabl aw alaqu wallahi ako haruna ya afuye san musa kana de ya qaumi haruna kon kam mo inma futintum bihi min fulen ninye aw la jarabini ninye de ninye la jarabide awolo de ni ñella jarabi de aw bolo wa inna rabbakum rahman aw tigi ala de koy ala min to ya rahman aw tigi ode allazi khalaqa kulla shay fa qaddarahu taqdira masami ñe fembe da ka bella tige latige dambela juli arsil majidi masami ñe lare si bayin tige al faalu lima yurid masami ni abe fende ke ni min na ya la ñini aw tigi ode koy nimmi sitede awtigi ala de fattabi'uni wa atiu amri nkaw ewa mugo bari salan kaw ayetugun ko de wa atiu amri ayen kan nyamar kambato de mbaw nyamar ni minye ayake de ayake ay fima amarakum bihi mbaw nyamar ni minye ayoke wa atrukuma an hakum anhu mbake kaw bali minna ayato yokoy haruna yenni fo bani salankawiye ayetugun ko mbe awun nyamar ni minya yake mbaw fatanya kabo minna ayato قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قالوا bari salankaw ko lan nabrah عليه عاكفين ko haruna ma ay awun te wuliwo nim batoli min fulen ni nim misi batoli min fulen ni awun ta dabila abada hatta yarja ilayna musa foni musa yere sagina kana amma ante wulin nin ka koy nim tura min batolin fulen ni ka bato ka fara alaka ante wuli ka bonnin ka bara foni musa yere sagina kana amma ay la netruku ibadatahu hatta nisma kalama musa fihi an ta bataluto ya bara fonka musa yere de ka kuma me ala sino an ta bataluto wa khalafu haruna fi jalika wa harabuhu wiya haruna kele wiya haruna soso akanya markauna ka haruna kele wa kadu an yaqtuluhu sonu tumbe haruna fa ona na yawre kala wa kadu yaqtulunani ako sonu tumbe fa soni utumbe fala donc mbanimon haruna tole ewa bari salankawla amu sabati fulanka fu yakade abu chela ya musa bato kade donc mo kana delata ni nyede ko haruna tumbe bani salankaw chela u ye fulana fara alaka haruna mu bali anu ma fara nu o ye an dola kelenye sisa nyaburu yi filiki bo islamiyya kono haruna yu bali ko haruna ma dada wulade mushriki je nyogonya mimbe yala uluba ke ka mushriku bali mushriki ya inawa uni mushriki munumbe nyogon fe kaburu batula munumbe nyogon fe yala ubake kafuye karasa ibe min na ibe fulanka fo yala de ibe mushriki yala de adabila de esre bake kafuye
haruna ya tafuye da ayu bale ayu tafuye ukatu aleko ukaka nyamaru kan mbato abu ubal minna ukato uye haruna kele soni utumbe haruna faka awuna ka mushriku munumbe nyogon fe akele lawa janko unafu ku ba ufaka mogoma ba ka kele kalama janko unafu abu faka anu be nyogon mina ka nyogon embrasser abe yele kata nyogon made abe sigi nyogon kerefe uba u filmer ube fili kata yoro wa nunundo yemene uye beke kelenye iye karasa sufini karasa sigilen fe nyogon fe iye karasa mawludi kelani karasa sigilen fe nyogon fe nyogon kerefe iye karasa kaburu batula ni karasa sigilen ube nyogon fe ninde dilali ninde dilali de mbolimo ni nyetiali de aba mushriki abu kele ka mushriki ala de beka bo kalama abu balala de ku kelala de ku fatanya ka bo amade haruna mato bal siran ka ucela tene ewa hari haruna kabu cela ku faranyo nya bino fana ujura fo abino fana ujura fo sino haruna tumbu faranyo nya yere tumami musa ko haruna ma tumami eyen ninye munna ima tugun koy kana fonye akon sirana de ninne boru ucela sisa ukelela ufarafarala ikana fonye bari saranka unkera sababu yenye bina saranka bani saranka ufara odi ato ne tora ucela uyidama kana keleya Firauna haruna boli baliya ucela ayo ufana ujura fo musa ye amatu ucela tede et puis musa ya jalabi munay mabu ucela ikana nofe donc oba irana imanka mushriki cela hari haruna ye toli min ka ucela musa ya jalabi munnan ninkera ema bo ula kana katugun ko kana fonye haruna fana ye ujura do de fa ko de ne bali ne fana mabu ucela donc mbalima delila tese ka kena ko abe musiriki je nyogonya nyagade musiriki je nyogonya ko abo la daga ko nyaga ko ni aya nunu na nyogona o tese ka ko yede ni aya nunu nye mbe yerebe aradu de kawka mogoni musiriki kanaje Firauna ma haruna ma jiya ayu waju ayu balala adesra tumame atera uchela fra musa fana nala ya jaragi munna mabu uchela sababu munya to mate ka bo uchela yo fo musa aye aka ujura fo donc wala ka hakni manda aha wakati sera yala sunna sini ambe kontine kuma into ka subhanaka allahumma rabbana bihamdika shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik